Pemirsa pengarga sembako keturek sain kantun degdeg nyangre pengerauh lebaran sane ketar keyang memargi tanggal 13 siki Maret. Ini ke inucap kebenaran oleh Presiden Prabowo risampun ngeresmian kawasan ekonomi khusus KEK Industriopolis Batang Ring Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presiden taler ngelanturang pemerintah maut becik untuk ngelantu keramani utamanya nih sani ceki mudik ke genap palekadan. Ring kalahin ucap, Presiden taler ngaptiang pemerintah stata maut sahe mecikang birokrasi mangdani nyansan efektif miwa efisien. Lianan punike Menteri Pertanian Andi Amran Sulaimanu Kesang taler pamekas ring kewentenan beras sahe minyak goreng rawuh mangkin enten dados wenten panincapan arge mawinan produksi kalih komoditas inucap akeh kuentenan nyane. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional ring tanggal kali dasa Maret kali talis lain nyinayang rata-rata harga minyak goreng curah kantun sawetara pelakutus tali akilo raris minyak goreng kemasan bermerek 1 sawetara kali likur tali akilo mewah minyak goreng kemasan bermerek 2 sawetara selikur tali rupiah akilo. Selanturnya nih rata-rata harga ayam ras segar taler kekantenang degdeg sawetara sasut tali akilo, rata-rata harga telur taler sawetara 3 dasa tali rupiah akilo. KMB Bali Pos.